Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan as Cyrus, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ay ayatek ni Mia, kat iso ti babae anang ibukbukak itinapudno a panagayat ko. Ngem dimteng ti tiyempo, anariknak, anapukawen ti panagayat ko kenkwana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cyrus. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amom ka di, nakaragrag sakak ita, Cyrus. Taapay. Siyempre, umadaning ti graduation tayo. Nakaragrag sakak, gaputa agradwar tamatan. Kasta akmat, nakaragrag sakak. Gaputa agiddan ta nga graduar. Kat agiddan tan tumanen, nga agbirok iti panggedanta. Wala. Kalpasan na, agkalay sa tan tumatan. Ha? Sika talaga. Puno mat. Dahil tati arapaap ko, sipod pay. Di maikalay saka. Agyaman ak unay, Cyrus. Gapot na saan lata nagbaliw ti panagayat mo kanya. Nga uray na bayagtan nga agayan ayat. Saan to apulos, Mia? Congratulations, Cyrus, anak ko. Kan kastamatan kan ka, Mia balasan ko. Agyaman ako unay, nanang. Thank you, auntie. Maragsakan ako unay para kada kayo ato. Agyaman ak manan, nanang. Picture tayo man. Saan ko anadanon da ito, No saan aga po kada kayo? Awan anyaman na, anak ko. Obligasyon ko kas ina apagadalan ka. Kat pagyaman ako na'y gaputa inggaad mo ti panagadal mo. Congratulations, pari Cyrus. Mia. Thank you, Marco. Agyaman kami, pare. Kaya congrats mat kada kayo kan Melissa. Agyaman kami, pare. Mako na kaday to, yan ti kararagsakan nga aldaw para kada tayo. Finally, nalpasan ti amin arigat tayo. Kasi estudyante. Wan nga rod, friend. Kamaudyanan na, makaina natay matan. Ita, ta nakagraduar kan ading ko. Anya ti plano? Mangsapulak iti pagtrabawak, manong. Ha? Dahil tati nagsaritaan mi kan Mia. Manggad kami pailaeng. Tapno addan to aramatan mi, inton ag-board exam kami. Ay, nasayaat no kasta. Ay, tulungam atabagin. Di kamat matulungan. Gaputa dapay gas-gastusak. Ayos laeng. Maawatak. Kan maysa, dakal tinaitulong yung kanyak. Idi agad dadalak pailaeng. Ay, agyaman nakading ko. Gapo, tama nakaawat ka. At the good news ko ken ka, Cyrus. Anya day ta? Ibagamon. Naawat ak naminan iti trabaho. Kasta? Congrats, Thank you. Ay na, makatrabaho ak matnaangan. Ayun gayam, kumusta mo tinggi trabaho ang nagaplayam? Ay, awan pa nga ron awag ti HR da. Isulangan ti urayak. Di ka madanagan. Umawag to day jay. Ay, naimbag kayo, pare. Ang tatagos na birukan nyo at trabaho, yo. Un nga ron pare. Naimbag lakit din, Kalpasan ti sumagmamanong aldaw ang naawat ni Mia iti trabaho. Naawat akmatan iti nagaplayak. Da kami ka ni Melissa. Awan pa'y trabaho, mi. Di kay mapukawan iti namnama, pare. Addan tulat ta. Kasta akmat, hindi ka apply ko pa'y laeng. Ngam kalpasan ti manong aldaw. Naawat akmat laeng. Sapay la ko mga rod, kasta, pare. Un pare. Anus laeng. Hello, Mia. Hello, Cyrus. Itayak pa nga uray kan ka. Saan nakadiasok ko na nita? Pasensya ka na. Saan ka amasukon ita? Ano samlangan ti ag-commute? Anya? Saan ka gayam ama ka umay? Imbagam kumaa itaypay, tapno sa anak ka naguruuray.
Unay kamutan, Cyrus. Nasip nga tanak kon gapo iti panangururay ko kan ka. Ala, Huston, agawid kan. Bye. Nangig ko ti panagsarita yu itay iti kayan ayat mo iti cellphone. Apay kasi mo ti panakisaritam ka ni Mia. Ha? Apay, ada ka di parikot yo. Kwa, awan parikot mi. Iso na lang ta... Tanya? Panagriknak ngamin. Kaslasaan ko nga interesado kan kwa na. Ha? Diyak mo. Ngam, kinapudno na. Day tati marikriknak. Panagriknak pa yan. Kat napukawan ti panagayat ko kan kwa na. Kanya? Hoy, amum ka di dagitang ibagbagam, Cyrus. Sa anak nga gang angawa. Pudno ti marikriknak. Diyak mo no apay akastoy. Ay, ti ko namkit ni. Ang mga no da sa bali at chicks mo. Iso akas tati bagbagam. Anya ka mo ten? Nakasingsingpot di kaayan-ayat mo. Kasta kitin tiraramidem. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ni Mia lang ti inayat kan impatag ko iti kasta unay. Ngam diyak mo no apay akastoy ti marikriknak. Awanan panagayat ko kan kwa na. Anya ti ko nan, pare? Napukawan ti panagayat mo kini Mia? Ay sus, abay ngay. Un pare. Day tatipon mo. Panagkunak, awan mo ti parikot iti relasyon nyo, saan ka di? Ha? Nasingpat mat ni Mia. Kan may sa innam atawenen nga agayan ayat kayo. Sa ita, kastakid din ti ibagam. Awan maaramidak pare. Napukawan ti panagayat ko kan kwa na. Diyak kayat asaktan tirik nana. Ngam, talaga aday tati marikriknak. Saan akong nga interesado, iti anyaman ang maipapan kan kwa na. Ay, diyak amukin ka pare. Ngem ti may balakad ko. Kasaritam anay imbag ti kaayan ayat mo. Saan akasta? Abas talatan liklikam. Apay nga may kadito'y balay. Imaya, gapo ta pulos mat adi mo sungbatan dagiti awag ken text ko kan ka. Pasensya ka kuman. Awan nga min ganas ko amang basa kadagiti text mo. Ken mangsungbat kadagiti awag mo. Anya, Mia. Pakawan na kuma. Ngam na po kawan ti panagayat ko kan ka. anya ka din dayt ang ibagbagam, Cyrus. Kalpasan ti manu atawan. Kastoy ti ibagam kanyag. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kumatapno am mo. Awan parikot ko. Diyak mo. Basta narik naklaktan, nga awanan panagayat ko kan ka. Apay, adda ka din sa bali a babae itibiyag mo. Iso akin lang at latan ti panagbaliw mo kanya. Kasta ka di. Saan? Awan sa bali a babae itibiyag ko. Patsin na kuma. Anya nga ron ti makagapo. Diyak mo. Basta na po kawan ti panagayat ko kan ka, Mia. Sapay la kuma, tanalawag kan kadayta. Kan sapay la kuma, tamaawatam. Pare, may ni Mia ije balay di kalman. Kastao na aliday na. Ha? Apag isumat nga may ni Melissa. Iso nga ije na nagsarita. Kasta ka di. Pare, talaga ka di ngawan ti panggap mo amang urnos ti amin kada kayo? Mabalin ka di pare. Sana day tati pagsaritaan ta. Makaumang aminan. Imbagak maten. Anapukawan ti panagayat ko kankwana. Napukawan. Kan may isa. Nagsarita kamin. Naibagakon kankwana ti amin. Adda kankwana. No saan amaklon. Basta siyak. Awanan ti panagayat ko kankwana. Iswa husto ko man, pare. Saan tan apagsaritaan dayta? Tama ka uma. Oh, apaya kasta tila nga manakaw. Addan sakit di parikot mo. Ibagam no anyaman ti parikot mo.
Adda ka di parikot mo, ije pagtrab-trabahwam. Unaw. Pampanunutan ni Mia, nanang. Anya, taapay ni Mia. Diyak mo. Diyak maawatan ti marikriknak. Nasaktanak. Idi na amuak. Nga addan sa bali alalaki iti biyak na. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Kunak man no na po kawan ti panagayat mo kankwana. Nagbidutak nanang. Naamiris kumatlaeng. Ngay ayat at pailaang ni Mia aging gaita. Anya, ay, di ka maawatan anak ko. Idi imbagam asaan mon ngay ayatan. Kasta unay apakpakaasinakan ka. Tapno laang agtalinaad tinasaya at alin ng inyo. Nga manyat inaramid mo. Di mo pinanunot dagiti agkakasakit asao nga insawang mo kankwana. Sa ita, kastakit tintibagam. Patsyak nanang. Nga aging gaita, katay ayatan nakpailaang ni Mia. Naskan na makasaritak iti kabiitan a panawan. Diyak lakid di itulok, nga isukat nak iti dayjay alalaki. Nasayat na may ka dito'y balay, pare. Domingo ita, awan marami di balay, isungay mayak. Katwa na. At least dito'y, tapres ko ti angin dito'y kubo. Nagmayat nagtambay dito'y, no kasto'y anabara ti panawan. Uwan nga ron pare, sana kaslay di balay, nagbara. Aywan gayam, ang mga nunalipatam. Kasangay ko inton Merkules. Umay kang umaya. Ni, uwan gaya man niya. Nalipatak maten. Ado siguro ti pampanunutam Isung auray kasangay ko kat malipatam matan. Wenno, ni Mia ti pampanunutam. Di kagdanag, umay dayjay. Ha? Inawis ko ni Mia nga umay inton kasangay ko. Iso nga umay ka nga umay. Ne, nagninamatan da ito'y arak ngayong pasangom, pare. Uwan pare, saan na bale? Sagpaminsan laeng may. Sa bagay. Hi, Cyrus. Oh, Ha? Mia, Kumusta? Manumatan ang bulan asaan ta nagkita, kan nagkinumusta. mabidla nga. ah, Inakitaan na kitidad no mabisitak. Agsarsarita kayo lang dito eh. Okay, Marco. kumusta ka maten, Mia? At nadapi mintas ka. Si kakit di, Mat. Saan, Mat? Sakto lang. Kasta talaga. The more it hurts, the more we shine. Saan na mabalin abay-bay antibagi, gapula ang iti break up. Mia, Mala, uminom kayo. Agur-uray da Melissa kindagiti gagayem mi. Adamot pagsasangwan mi ije unag. Enjoy! kaya't ko akasarita ni Mia. Ngam, inunaan naktibain, pare. Anya kamatan pare. Apay ko mga agbain ka. Ket kaayan ayat mo ni Mia. Uwan pare. Hangam, Jack amo, no aging gaita. Kat siyak pailaan ti ayatan na. Nang runa, kat adan sa bali alalaki nga agdataton kankwana. Dayta jay bagbagaken kay di. Apanunutam anay imbag no anya ti aramidem. Nupod no nga awanan ti panagayat mo kenkwana. Imbagam idi nga awanan. Sa ita, pagbabawyan matlaang. Ala, gundawayam kitdi, ta nagkita kayo manen. Saan ko mga umay ni Mia, ngam pinilit ni Melissa. Iso ano adda kayat mo nga ibagakan kwa na? Ibagamon! Agawid ka kadin, Mia. Uwan, agawid akmatan. Adda ngamin napatag apag nakinton bigat. Iso asaan ang mabalin nga agpuyatak iti kastaunay. Kasta ka di. Itulod ka langan. Rabi iuna yan. Kat narigat ti agura iti pagluganan, iti kastoy nga oras. Agyaman naklaangan, Cyrus. Adda ngamin ni Ryan. Dayjay, oh. Lugan na dayjay. Imbagak ngamin asukunan nak iso nga imay. Anya? Iso ka diti nang isukatang kanyak. Ha? Anya ka din dahit ang ibagbagam, Cyrus. Awan panawin ko apagsaritaan dagita abanag. O sige, nakon. Kat agan-anad ka mat iti panagawid mo.
Aping may ka dito balay. Anya pila ang tinaskan nga ibagam kanya. Kaya't kakasarita. Tunggal mapanak iti pagtrab-trabahwam. Kanayon akadwam day di arayan. Isungawan gundaway ko, makisaritakan ka. Anya? Pakawanan na ko, ma. Mia. Kadagiti nagpasulakan ka. Naamiris ko ita. Napatag ka kanyak. Ay ayatan ka, Mia. Noan yaman dagiti imparparik na kinigan ka. Libatan ko man. Kunak ini, no napukaw ti panagayat ko kan ka. Ngam nagbidutak. Anya? Wow, Cyrus. Mangmangag mo ka di day ta ibagbagam. No amumla kumano kasano kasakit timparik nam idi kanya. Idi imbagam anapo kawan ti panagayat mo kanya. Inaramid ko ti amin. Gaputa masayangan ak iti manuatawan a relasyon ta. Ngamsika, anyat inaramid mo. Mia. Sayta, no agsao ka. Kaslaawan ken kadagijay nga inararamid mo. Tapno amon, manuabulan tinapalabas sakbay anak ka move on ken ka. Nagrigat tiyag move on, Cyrus. Para kanya, isunti kalidayan apasamak itibiyag ko. Mia. Pakawanan na ko, ma. Wan, napakawan kan, hindi pa ilang. Ngam no iti panagkunan, kat ikan kapay iti may kaduagon damay. Siyak ti pakawanan. Gaputa saan kun ang maitadkan ka na ita. Napukawan ti panagayat ko kan ka, Cyrus. Awan na aramidak iti dayda agundaway, Mr. Lonely, nagsakit. Kanjak maaklon at ibabae nga ay ayatek, kat adameten sa bali nga ay ayaten na. Nagbidutak iti nariknak, apanagkunak kat napukawan ti panagayat ko kenkwana. Ngem naladawan ti amin, idi maamiris ko, nga isugayam ti pudno nga ay ayatek. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Cyrus. Cyrus, pagayam ko agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Leksyon para ken kadayta, ken kadagiti dadduma dita, asaan arumbang agdarasudos tayo, iti desisyon tayo. Tapno awan ti pagbabawyan, iti udina. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Cyrus, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Cecilia, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ti amok, saan ang makapasakit iti padak a tao dagiti balikas ko. Ngamjak ammo, nga adda mapaspasakitak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Cecilia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mabayag kayo ka di pa'y amal pa sa mga nanang? Apay aya nga apuraan nakamangan si Kavinos. Aginawak nga ruden. Ado pa'y ti assignment ko nga ramido. Unay kamutin na ako. Di naklakit maurayan aya. Kaslamat dagdagan na ko. Nagbayag kayo mat ngamin amangan. Itay kami pa'y analpas anangan ka ni tatang. Ngamdi kay madlamalmalpasan. Naimas nga rod ti panangan ko, anak ko. Gusto kiti day tananang. No bigat tumanon. Na, unay kan,
Nagluko ka lakit din nga ubing. Alaman laon. Tumakder akon. Takababain metken ka. Ala ni nanang, agpasugnod sa ton. Ala, aginaw ka din. Oh, nalpas ka matlangan anangan? Naa, unay mo data sa umon. Pati ka disi ka. Kat dilawam ti kinabayag ko amangan. Apay, sino ayatin ang dilawgan ka? Dinamag ko lang mat no nalpas kan anangan. Saan ka mat adinilaw? Kasano, apuraan nak amangan jay anak mo. Ket, adda nga ta aramidan na iso adagdagan na ka. Kasla masikuran amang buybuya kanya. Amang mangan. Di naklakit din mauray amalpas. Masikuran nga ta at nagdakalan ta bagim, ngemkaan kalat ta akaan. Naa, kita manday tanga ibagbagam kanyak ng asawam. Agpay sumati ibagbagak, bakit? Iso ano mabalin, kisayam ti pampanangan mo. Anya ngay nga ti maaramidak. Numaganasak mo ti mangan tunggal manganak. Ay kat padasam bakit? Uray saan mo matabiglaan, uray inutem, akiskisayan ti kang kanem. Basta, jak kabaulan. Alangaro din, no di mo kayat. Angam di kag paspasugnod, no kasta dilawan na kati anak mo. Naa, alas 11 pa ilaang iti agsapa, hanggang mangmangan kan. Nagsapa matenday ta apangal daw mo. Nabanugak nga rod ang naglaba, tatang. Kalkalpas ko ang naglaba. Iso amang mga anak ko na. Agtugaw kayo mo tan. Tamangan kayo mo. No kaya yung? Sige lang, sa anak pa mabisain. Ay, may samot. Wan, tatang. Simra kan iti trabaho nila kay kong. Adamutan iti pagadalan ni Venus. Kasta ka day. Mala, alis ko ang timangan. Tabuludak man tay bareta yaw. Ay nantatang, didak ka di apuraan. Karugrugik laang. Da kayon ati mapan mangala iti bodega. Alaman nga raw. Alangan nga ururayan ka, aging gaamalpas ka amangan. Ay nalakay, nagimas mo tantin sangput mo alitsyon. Ay sos, sigurado anagadumanan ti kanan nyo no kastoy laang nanang. Tatang, nangalaan nyo ka di iti litsyon. Birthday ngamin ti boss mi. Saan mi ana ibus day ta alitsyon, tabuo mat ababoy ti ginatang ti boss mi. Iso ako na pagbibingayan min ngayawid. Anya pa lang arod ti aramidem ngay, mangan kan Nasuyak mat ni ti karne. Ay, manglukat ka man iti sardinas, Venus. Ta isot sidaek. Ay sus, tatang. Ay kay kayatin ani nanang. Sigurado, ibusan na amin day talitsyon. Adday ta ka man ako nakon, Venus. Siyak man ang tinakitam. Sige lakay, mabiit laang ilukatan kay ti sardinas. Oh, agpalpa ka pa'y matabakit. Kalkalpas mo anangan. Ngam inyid damat na dagos. Ay, napsuga nga rod lakay. Iso ayup-yupanak mo tang. Agpalpa ka pa'y kunakmat. Bumangon ka, taitugaw mo pa'y. Ngayon, masadutak nga pumangon. Di nakman idurun-durun na kasta. Makamuka man langin. No kastoy ngamin arabi basit laang ti kanam. Inton kuan high blood ka. Iti day ta kalukmag mo, imposible asan anang ato ti daram. Ay, padasum tuman kit diti agpabipi. Amang ano na nga tumat ti daram, asan mo nga amaw. Hoy, Cecilia. Takagurukan. Ibaglaan nga, tanakita ka, anak ka. Mapan ko kumaisubli ti binulod ko a bareta. Ngam nakita ka iti kusina yaw nga awan puot mo. Anya nga iti ko na ti doktor tatang. Ay na, anak ka. Agdayit kan, no kayat mo pa nga agpaot ti biyag mo. Ay, jak pa'y kayat ti matay tatang. Ubingak pa'y lang. Kayat ko pa'y tagbiag iti napaot. No kasta nga rawd, liklikam dagiti saan arumbang akanam. Tano maestro kan tumanan. Saan tayo nga amaw no anya ti mapasamakan ka? Ay na, kabut-butang matatang. Ay, jak kayatan.
Jak kaya timangan amangan tatang. Pero minsamit na napabutngan ka, bakit? Puro natangmatan ti sidsidaem. Uray agsidaak met iti karni alakay. Ngam maminsan laangan iti makabulan. Ay katuna, tadelikado ka no ma-stroke ka manayin. Ay, mabutengak lakay. Amangan no piwi sakton. Wenno paralay sakton no maistrukak pa eh. Isungaan an nadam ti bagay. Ay, siguro no kasta ti mapasama kanyak. Agbabae kanto na niya. Tila sasawamet. Saan mo ngamin nga ipalubos ang mapasamak ti kasta, ah? Talaga Asino ngay mo't ti saan amabutang? Kitaan nyo ti bagiyo nanang. Iti manon abulan aporo natnatang ti sidsidaan nyo. Kan pasaray saan kayo amangan iti inapoy. Nay, nagmayatan ti pamagiyo. Wen nga ro danak ko. Dandan ni saan mutin nga umanay amin na pantalon ko. Matnagdamot to. Gapo iti pa nag-high blood yo. Namimpinsan akim mutong kayo. Wala anak ko. Tamabuto nga mga rod. Nalakaaya nga igasang-gasat ti salunat ko. Ibagayo ka ni tatang, taigatangan na kayo iti baro nga arwaten nyo. Tapno adda maisuot yun, narumar kayo. Nagalas akitaan, no dagita pa'y laang naglalawlaw ti badbado yo. Wen anak ko. Imbaga na nga inton katapusan, rumwar kami, tamapan kami aggatang iti arwata. To'y pantalon kon ti isuot yo, nanang. Nagalas akitaan, no day ta naglawlaw a pantalon nyo ti isuot yo. Ay, alaman nga ro anak ko. Iyag mo, taiso pa'y laang ti usarak. Atoy. Oh, isuot yo man, takitaak na umanay kata kayo. Ni, umanay kanya kung ti pantalon mo, Venus. Wow, nagmayat nanang. Kas kay labalasang. Nagtala ka man mo, anak ko. Balasang. Uwan, nanang. No nakatalikod kayo, ang mga no mapagbiddutan da kayo abalasa. Mayat matikas to'y abagi. Nalagan ti aggaraw. Ngam saan mat amakan dagiti naiimas amak-makan. Kat anya ngay nga rod, nanang. Ano sanyo Ay wala anak ko. An-ano saklatan. Takayat kumot ti agbyag itinapao. Ala, agorder kan bakit? Nabisi na anak ang nagpagnapag na. Mangan tamampay iti restaurant. Uray tasag paminsan lang, mate. Alaman nga rod lakay. Agsidaak mo't iti karne. Uray kat nabayagan day dinaudi a panagsidak. Kita mo? Ni Mar akasinsin ko ti sumrak dito yung restaurant. Mabit lang tapayapayak. Tamaki table ka data. Ada ita. Umayan dito eh. Insan! Imbag man, tada kayo matgayam dito. Ala, makikatugaw kan kada kami. Ay katuna, insan. Hello, Manang Cecilia. Apo, talaga mo't nga awan ko pas tipintas kan kinasiksima. Ay nadinak man bulaan na kastamar. Ha? Tangay indayaw mo ti asawak. Agorder kan. Siya akong timang bayad. Uy, agpaiso, insan. Uninsan, ang problema. Ayos, agyaman na ka. Waiter, extra rice mampay ditoy. Na, unay day tanmar. Di ka mula sumardengan a dumaw dawat iti extra rice. Ay sus, kita umaading ko. Nagdakkel lang aruden tabagim. Naglaing ka pa'y laamangan iti inapoy. Anya kalakid din ay bakit? Kat bay tamangan nga rod ni insan. Madanagan laang iti bagina, lakay. Overweight iti panagkita. Pasensya kan Manang. Naganasak mo't ng tinangan. Italaang ngamin manan akasangok amangan ni insan. Ay sus, kontrol mo taading ko. Narigat ti agsakit. Ha? Ala, gusto nga ruden. Kaslasaan ako na makapangan iti bagbagam, Manang. Pasensya kan ading ko. Ngam ibagbagak laang tipod no. Unay ka matan, Cecilia. Di mo pa'y mat pinalpas amangan jay tao. Pakabasulak ka di lakay. Jakmat nga rod kayat ama ipada kanya. Apagamuan ta na baliktad latan.
Imbag tadagasat ko idi, tanakitanak ni tatang. Wen, nga maditi naramid mo. Kasla iparparit mo amangan. Kat imbagak pa'y mat asyak ti agbayad. Ay, ala, adakan kwanan saan ang makaawat lakay. Basta siya, awan ti madi nga intensyon ko. Panangisakit ko lang kan kwana dayjay. Sakpaykit din ti mabain kiniinsan ko iti kasling imbagam. Awan ti rumbeng apagbainam. Tagpaiso amin ti imbagak iti kasinsin mo. Ala, agawid tan. Agbabawi ak anangayab kiniinsan ko amar iti tugaw ta. Na, no agsasao ka. Kasla nagdakas ti inaramid ko. Kat panangisakit ko mat iti kasinsin mo ti inaramid ko. Ay, jak amukin ka. Adda ka no reunion tayo, tatang. Iso amasapol amapan tayo amin. Awan ti agbati. Ay, katuna, anak kao. Uray si ka Venus, o may kamat, ha? Un ananang no isuti ko nayo. Kaano ay aday ta reunion? Inton Sabado, lakay. Kat adda ka no contribution ti tunggal may isa. Ala, siya kung ti agbayad iti contribution tayo amin. Ay, agyamanak, barawk. Ay, awan matlapag, bayad ko iti contribution. Ay, kasano nga iti pagluganan tayo, lakay. Di agbirok kan iti mabalin tayo nga arkilaan. Awan mo ti amok amabalin nga arkilaan. Ti ka eskwela aklat tan tatang. Adalugan da nga ipaar-arkilada. Ala nga rod. Kasaritam ti kaeskwilaam. Ibagam nga arkilaan tayo tilugan da. Unay mo't dagito'y kaabay, min. Itay da pa'y asubli-asubli iti lamisaan. Kasla saan da amabmabso. Ti kinaadumi ngagkakabagyan. Jak pa'y ka malagipon no asino dagituhin. Kanak man di tawat Inyam amuda mo't titunggal may sa kadakan. Ay tamang tamtama. Jakon matandaan ida. Ay, aguray ka man takasaot ida. Ay na, unay kayo mutun. Kasla saan kayo amabmabsog. Itay kayo pa'y asubli-asubli iti lamisaan nga ayan tinaka-display amakan. Ay sos, kitaan nyo taning. Narigatan, sapay ka naglulukmag kayo mga roon. Anadan nyo ti bagiyaw na narigat tag sakit. Ay, unay madaytan. Kasla iparit na batan timakan. Ay, apay nga akasla iparit mo ti makan manang. Nagbayad kami para iti daytoy. Aguray ka. Nag-contribute kami. O sa anak ka nagkamali. Damag ko asikamot lang ginalukmag ide. Ngam nagdiet ka lang, gaputa high blood ka. Itatanakutong kan, aguyaw kan iti nalukmag. Kasla mo saan ka naglabas iti kinalukmag. O no, umapal ka kada kami, tamakan mi amin, akayat mi akanan. Sikakat na limitaran ti kanam, tamatay ka no saan ka ngagdayet. Madi mo tikas tama na, nauyaw ka. Ay, una yun. Sakitin nyo gayam ti panangisakit ko kada kayo. Ay, saan pa nangisakit ti kastamanang? Panangibabain. Nupod no apa nangisakit. Inuray mo kumaa, malpas kami amangan, sana kami kinatungtong. Anya nga iti bibiyang mo kada kami. Apay, sikatimang pakpakan kada kami. Panunutom kumapay met at isawang mo manang. Tapno saan ka met makapasakit iti padam a tao. Anya? Ay, agawit na yun lakay. Mababain ako. Siyakmatan ti sang kakita na. Daytan ti bagbagakin ka. Apay nga agpabain ka itinalukmag a tao. Apay, pakpakan na mida. Di ka latta ko man nagtagtagari. Sigud mo't arawat ka Wanan lakay. Sa anak ton amakibiyang. Makaamuda mo tan itibiyag da. Supot yaw. Katuin Apay apakibiyangam ida. Uray si kamot idi, nalukmag ka. Kaguram ti anak mo no dagdagan na kaamangmangan. Ha? Saan mo na malagip? Uray tupay siya kat kaguram idi no dilawan ka. Ay, ala. Pasensya kan lakay. Sa anak ton nga agdilaw. Agawid tayon. Tatalaga ang mabain akong dito eh. Gapu iti pan nakapabain ko idi reunion mi. Saan akon nagdildilaw. No adda makitak, akaan, Mr. Lonely. Aklunak nga daapal ko, tamakan da ti kayat da akanen. Idinto ta siya kat saan.
Ngem awan nga agpayso ti karbengak nga agdilaw, tas saan damat adaw-dawaten kanyak, ti paggatgatang da, iti kaninda. Tuy pagayam mo, Cecilia. Agyamanak pagayam Cecilia, iti daytoy apakasaritaam. Sana dakes ti agdilaw, nang runa pay no para iti pagsayaatan ti masaknan. Ngem nasken ngamin nga ilugar. Ken pilien dagiti balikas nga ingka yibkas. Kas iti daytoy pakasaritaam. Nupay iti panunot mo ken iti intensyon mo, ket pagsayaatan dati inaramid mo, ta sabali mat awagas tinamayam. Ta para kadakwada, ket panangibabain dayta. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Cecilia, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan as Cindy at taga-probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Namimpinsan ang nagbaliwak gapo iti inaramid nilakay ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cindy. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti sumaruno ang mabalin nga apitan kadagiti mulam lakay. Mabalin matan nga apitan dagiti kamote, ken naluom apapaya. Kastamatan dagiti guyabano. Ay, isong arot ti isarunok nga ilako iti palingki. May ibusan di lakok ang maisken mani. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, ipaibus mo rod dagiti lakom. Kalpasan na, o may naktutulungan nga agapit. Saan nga aldaw ti tiyenda ita? Sigurado ang matumal. Saan mo anam namaan ang makalako ak adagos? Sigurado ang mamalamanak. Sige, agpatulong ak tulatan kinibong nga anak ta. Inton malpas ti klase da. Total, nagagatmat at tumulong dayjay. Nasaysaya at pay lakay. Tani, makumikumak ijay palingki. Anya ngay divina, nakapaibusa kun itilako. Sa dino nga iti pagkikitaan tayo apag-iinuman. Urayan na kung basiton to lang. Agkuyog tan amapan iti balay ni Mari Belen. Birthday na ita, sigurado nga ado ti arak ken pulutan. Ayos nga rod. Saan tan nga aggastos iti arak, ta sigurado nga ado ti arak ijay. Tapada tamet amang nginom day di abelen. Sumarod ako nak nga urayan na kun, tagkuyog tan amapan ijay. Mala, tulungan ka nga rodan. Tapno daras maibos day talakom. Naparadaga ka manin nga gawin. Sigurado pag titinulungan da ka manin na sermonan dagiti agamak. Napay ka nga minanagana sa uminom iti arak. Naday ta. Nakadalo na kundi ito balay mi. Imbes nga tuktok kanta klangan. Tapno may dalo ka ng tiruangan. Sanga po, lugat taluti, mabilang ikimayaw. Semang, ba't gabi ako siya tilinipat ma? Ala, bigbig, gaman na siyak matladay day. Day, nayay, sirog, salamagay! Nagdumad nga oray sa anak nagtuktaw. Katilong atan niyo tiruangan. Unay kayong matananang.
Rabi ilang arudan. Nakaar-ariwawa kayo pailaan. Nakababain ka dagiti karuba. Mga laki din to'y napintas nga na ko. Dagungat man ako na ko. Ala, sumra kayong arudan. Nakababain ka dagiti karuba. Itatangmay, nakatulog ka din. When nanang, tanabannog iti trabaho na. Nasayag mat nga ron. Tapno din aksir mo na. Dito ako sa pamaturog. Tapno diyak masingan ni tatang mo, ha? Mangan kayo pa'y sakbay maturog kayo. Nasaan na nako? Ang anak ko ni Jay Balay Dablen. The birthday ng amat. Ha? Anya manen nga oras ang nagawid kay di Rabi. Diyak mo lang kay. Nabartugak ngamin. Unay matanti kasta nga aramid mo. Bimmabayan ka, amamartek. Sakto pa nga asawam kat sa anak nga gininom iti arak. Nagawis nga rod ni Belen, ta birthday na. Kat mabalin mat asaan ka nga uminom iti arak. Anya kamutin lakay. Agas ti bannog ko ti panaginom ko. Iso adi mo iparit. Aginom kamit no kayat mo. Mabayag ka kadipay nga agsukat, Cindy. Agrubaten ti Jay, apangiluganam iti lakom. Sikalangan ti ururayin da. Wen ka di, mabitlangan. Pangasim abakat, agawid ka amasapa. Saan ka manen nga agbartag? Ay, unay kalakit din ay alakay. Bigbigat nga maagsersermon ka manen. Kit-kitaam nga agrubrubat ti tao amapan aglako. Di ka kadimang malas. Dayta kat tirigat na. Ta saan ka amabagbagaan? Ala, darasam ti agsukat, aldawid. Kasano ngay Cindy? Basitan ti tao. Agawid takit din. Wala, bigat tumanan. Sa dino ngay ti paginuman tayo. Awan mo't amok amabalin ta paginuman ita. No kayat mo, ijay tan balay yung aginom. No ijay balay ngamin, saan lakit di nga umanugot nila kay ko nga aginuma. Sige no kayat mo lakit di nga ijay ti paginuman ta. Wen, gumatang tan iti arak ken pulutan, sakbay amapanta ijay balay yung. Agtugaw ka pa'y lang dita, tay lutok pa'y ti pulutan. Di pa'y simangpot nila kay ko, tay sukuma ti paglutwag. Imbag ka pa'y, ta saan nga iparit nila kay mo nga aginom ka? Kasano nga iparit na ngay kat uray isukat umininom mo't iti arak. Mayat nga rod taad da kadwam nga aginom. Ay, wan gayam. Adda iyam amukken ka, akainuman mi mo taeng. Kaaruba mi, balo da jay. Payabak inton sumangpot nila kay ko. Galante nga agpainom da jay si ka. Ay kat mayat nga rod Mala, mapan ka nga rodin agluto, tapangurayan takin nila kay mo. Manong Miller, isugayam ni Cindy, best friend ko. Kan kadwak ngaglaklakong at lang iji palengke. Cindy, isudya kun kunak kan kaakaaruba mi. Nice meeting you, Cindy. Nice meeting you, Mat, sir. Manong ko namlatan niya ako, ading. Ang arod manong, no isuti ko na yung. Sige, itagay yung arudan, tapno makaadu tayo. Ay na, talaga nagsakit ti ulong ti Vina. Ibusat lang ti kapit, kalpasan na agawid akon. Ado ti miskul nila kay ko iti Rabi. Jak na sungsungbatan. Nareplayak laangan itay makariingak. Agong ungot manun. Kasano? Makaumay ka aglako di palengken ton madamdama? Ay katwan sayang mo't ti malakwak itang aldaw no sa anak ng aglako. Kunamot ngamin sakit ti ulom. Idigos ko lang daytoy. Mayat tumanin tirik na. Asayat man, tanakaawid ka, bartek a babae. Ay na di nakbigbigatan ador. Amumot akastuyan ti style ko. Agtrab-trabaho akmat Sa anak mat akas la kadagijay daddo mga asawa dita nga agbinggo kanoan niya pa'y akita ti sugal ti bisyo da. Siya, aginumlaang mat, numalpas ti trabaho.
Kasano kami matakabalay mo amadandanagan no kasta saan ka makaawid? Nagkunang amin amadanagan kayo kanya. No sa anak makaawid, amuyulatan. Ken no mabisin kayo, mangan kayo latan. Nga uray sa andak nga urayan. Ta saan kumat nga awit ti kaldero. Maawatan nyo. Kasaya at adakan. Kunak no saan kan nga umay aglako. Ay, masurunak nga rod. Nagadupay lang amin asermon ti asawa kanya. Imbagam ko mga nga ijay kabalay naturog. Imbagam man. Ay bon gayam, kuna ni Manong Miller, umay dito palengke inton malam. No kayat mo kano ti aginom, sukunan na ta. Ada kaming bukod na alugan dayjay. Kan iso kano ti agpainom. Ay, katuan Iso ti agpainom o, di sige. Kasanon no makaungot man ng asawam kan ka. Ay naawan mo't lati maaramidan dayjay. Imbag man, ta saan nakaakabiran? Manipod nagden na kami, di nakpay kinabil. Ay, wal, adapi kan ibaga. Anyang ay dayta. Kursunada na kansama ti Manong Miller. Tila sasawamat. Pagkunamat. Damag-adamag nga road, may papantan ka. Sakat ko na nga umay na takanusukunan. Bigat ka manen anak kaawid. Nairwam kan iti kasta nga ramid mo. Apay, addan nang isukatam kanyak, kat idjayan ti pagturturugam. Nagrugit matan ti panunot mo. Kasta ti pagkitkitaam kanyak nga asawam. Imbaga tay amok akargador iji palengke. Addan nang sukun kada kayo kini Divina anak kakotse idi kalman. Sakat saan ka anagawid idi rabii. Ijay ka di balay da Divina ngagpaiso ti nagturugam. Kat ijay mata talaga. Pagturugak kumapay ngay. Ti bagbagam anang sukon kada kami, kaaruba da Divina dayjay. Maamwak lang at damadingar aramidam. Jak amo no anya ti maaramid ko kin kasindi. Paspay laang ti inom Divina. Makaungutin ti asawak. Adda ngamin nang idanon nga adda imay nang sukon kadata ditoy. Kat maluksaw sa. Amangan no anya pa'y ti maaramid na kanya. Ay, sayang nga rod Sapay agaw awis man ni Manong Miller. Ibagam apas pay laang. Wano saan? Da kayo pay laang ti aginom nga uray awanak. Katanya pa'y ngay. Nga may mayat latta kumamot. No, adda ka. Naimbag man, ta saan ka anabartak anagawid? Saan na kayo asinukon tay balo akaruba ti gayem mo? Nakaamwam manen abalo dayjay. Saan na nasken amaamwam no asino tinakamwag? Kat, anya kumaita no naamwam abalo. Siguro, kayat nak nga isukat iti dayjay abaloan niya. Sumardeng kan, Ador. Saan aday tati birbiro kak? Manginumak ngagpaiso, ngam sa anak alalakero. Kunamladay ta. Alangan nga rod, nga aklunem, nga dalalakim. Agim imon ka iti angin, Ador. Ulitak man na, awan mading nga aramid ko. No agpaiso nga awan madi nga aramid mo. Agawid ka amasapa. Agawid ka asan anabartek. Kasta tinanakman a babae. Ngem no di mo maaramid dayta, kaawatan nga adtamadi nga aramid mo. Iso dinanon kayo niti paglaklakwan nyo, tapno sigurado ang makaumay ka, ading sindi. Amangan no makapungtot ngamin ti asawa kanyak Manong Miller. Uray, apagbiit lang nga, ading. Agawid kayo mo't lang nga dagos. Kasaangay ko ngamin. Di na kumamit paayan, O manugot kan sindi. Sigurado nga ado ti imported nga arak. Uray raman ang laeng. Sige man lang. Ay na, talaga sa anak nagpapawi si Morot Divina. Ang kakay mas ngarak da ito Italang amaraman dagiti ngarak. Kasano nga rod ti panagawid mo. Di ka unay aginom, taamangan no saan kan makaawid. Sana ka makawid. Damot balay pagturugan. Kasano nga no agungot man ti asawam kan ka. Makamuditan? Agriring ti cellphone ko. Ay, nabartagak. Diyak manen kinabaalan tinagawin.
Nibong mata umawawag. Hello, anak. Nanang, ayan nyo ka di. Ni tatang, timanawan dito'y balay. Anya, napanan na kano. Basta ko na mata pumanaw. Di na kanon kaya ter aramidam. Kansan kanon nga agsubli dito'y balay. Anya. Kasanuitan nanang. Sige anak, agawid akitamat lang. Apay anaaramid da ito'y ni tatang yo. Kasanulaangan tibiyag tayo. Apay manaw. Basol yun, nanang. No saan kayo kumangagin inom? Saan kumanga inaramid ni tatang tikastoy? Saan kayo manen anagawid idirabi Pakawanan na kumanak ko. Maudin day jay apanaginom ko. Saan kun nga ulitan pa Rumbang laang, nanang. Isong agbaliw kayo kuman. Ikari ka na, agbalbaliw ako. Sa anak ton nga aginumpay. Jak lakit di kaya't amapukaw ko ni tatang yo. Inaksapulan ni tatang yo, tapag subliak dito'y balay. Amangan nunapan iti kabagyan na ijay madela. Nakasaritak nga rod ti asawak, Mr. Lonely, ngamdinan kayat ti agawid ijay balay, gaputan na umakanon iti aramid ko. Ket dagiti anak mi ti patpatuludan na iti kwarta. Alakastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Cindy. Cindy pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ala, adal kan kadayta. Ti maysa nga ina, agbalin ko maamodelo kadagiti anak na. Ala, ituloy mo ti agbalbaliw. Tabarang agsublinto matlaang ti asawam, kada kayo apamilyana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan as Cindy, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.